Ovo je izražavanje zahvalnosti dragom Bogu za dar života, izricanje radosti života. Želimo očitovati kako je lijepo živjeti, kako je lijepo biti čovjek, kako je lijepo družiti se zajedno s drugima, kako je krasno očinstvo, majčinstvo, roditeljstvo, kako treba podržavati ljudski život u svim etapama njegova života, od prirodnog začeća do naravne smrti, i želimo doista biti podrška jednom ljudskom dostojanstvenom životu. U tom smislu se radujem i doista je ovaj skup koji u sebi nosi duboko kršćanske vrednote i ne možemo ne podržavati tako. Ono što evo i sa gospođom Markić i sa gospođom Fabri smo razgovarali, uvijek su naravno ovo nekakve teme koje su dosta diskutabilne u društvu, javnosti, puno ljudi za, puno ljudi protiv. Ono što je bitno u tom svemu, koliko je važno, evo i... Ja ne znam šta je tu sada diskutabilno u hodu za život, u afirmaciji ljudskog života. Na civiliziran način razgovarati o tim temama. Ja mislim da najciviliziraniji način, samo vas ja moram priznati da ne razumijem šta je diskutabilno u hodu za život. Evo, ja bih to volio da mi to neko protumači šta je to tu diskutabilno. Mi naglašavamo vrijednost života. Mi ovdje nismo niti protiv ovih, niti protiv onih, niti protiv ovakvih, niti protiv onakvih, pa čak niti ovdje ne stavljamo u prvi plan, iako je jasno, ako afirmiramo ljudski život, da afirmiramo i sve ono što je za ljudski život, što afirmira ljudski život, jedno sretno, radosno, bezbrižno ljudsko djetinjstvo, što afirmira obitelj s više djece. To sve skupa podržavamo. To znači da nismo mi na strani i da podržavamo i da se možemo složiti sa onima koji naglašavaju i na prvo mjesto stavljaju pravo žene da ona određuje u svome tijelu, a zaboravlja pri tome da ona nije samo jedno, nego da ona već pod srcem nosi i drugi ljudski život i da je u pitanju, ona može o sebi odlučivati, ali može o tom drugom ljudskom životu odlučivati. I ona treba zato biti odgovorna prema drugom ljudskom životu. Moja prava prestaju kad započinju prava drugoga. I ja mislim da mi o tome trebamo razmišljati i o tome trebamo također razgovarati i biti toga svjesni. Mi nikoga ne prisiljavamo da mora zadržati to dijete, ali smatramo da svatko ima pravo na život. Svatko tko je začet ima pravo na život.